قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي والنعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي والنعم الكافي الحمد lillah. Muda-mudi di ini zaman bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan adab ditinggalkan sehingga diri bagaikan hewan. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Hari ke hari yang dipikirkan kisah cinta dan kasih sayang, lupa mati tinggalkan sembahyang, sesalkan diri tak kepala. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Harta dicari setiap hari, siang dan malam lupa diri, anak dan istri lupa mengaji, sesal dikubur di hari nanti. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Cukup sudah nasihat ini untuk orang yang punya hati. Jika ingin semangat diri, dekatkan Allah dan juga Nabi. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya dimal jah alaika salawatullah. Abdum bil bab yartaji latmal a'ta, jud bil jawab marhaban qad qabbalna. Antal ma'ruf bil judi mukriduyu, inni malhuf agithni bihaqillah. Antal ma'ruf bil judi mukriduyu,
bata tarafata ishqan fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu warifqan salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi gharihi ra'ata allaq yabki yas'alu khaliquhu fa atahu wahyu fa ashraq. Iqra iqra ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Ya Thaibatu ji'tuki sabba li Rasulillahi muhibba birraudati sakanatu ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Ya Thaibatu ji'tuki sabba li Rasulillahi muhibba birraudati sakanatu ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemuliaannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi
jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari syurgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari syurgaku. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bidadari syurgaku. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, kemanapun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari syurgaku.
Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah.
Ilah billahil aliyil azim. Ilah billahil aliyil azim. Teu aya daya sareng kakiatan, teu aya daya sareng kakiatan. Angin ku pitulung
من نبع على روحي ينكسر قلبي عليا موزون قلبي وتعبيا من نبع على روحي ينكسر قلبي عليا تعبان وجهي ودوهي قهرتني دنيا شلت حالي وبحياتي كرهتني كروحت الخوف مريد أحدمرني طيب إني أدري طيب حالي وصلني موزون قلبي والتعبية من نبع على روحي ينكسر قلبي عليا كذي صدمة أقوى من قبلها أني وأشير بشدائد سبع معهد وسلحة محار وقفلي من كنيد محتاج وكفاء يسأل بابها الناس مدري هاي دنيا صلبة دخيل الله من الدنيا من العالم ربي هل هذا همي نهاية كل ظالم موزون قلبي والتعبية من نبع على روحي ينكسر قلبي عليا
jahiliyah kau tempuh dengan berani. Walaupun jasadmu milik Tuhan, tetapi hatimu milik Tuhan. Padang pasir menjadi saksi ketabahan keluarga itu. Jika suami dan anak dibaring menghadap mentari, disuruh memilih imam atau kekufuran, sama jahiliyah atau sinaran akidah. Sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana, dan kau pun tega memilih syurga, walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu tombak yang tajam menikam jasadmu yang tiada bermaya, namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Darahmu menjadi sumber pelita iman, Sumaya kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayun buaya, menggoncang dunia, mencipta sejarah. Sumaya kau dibunuh di dunia sementara, untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik, sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana, dan kau pun tega memilih syurga, walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu tombak yang tajam menikam jasadmu yang tiada bermaya, namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Darahmu menjadi sumber pelita iman, Sumaya kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayun buaya, menggoncang dunia, mencipta sejarah. Sumaya kau dibunuh di dunia sementara, untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik, sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Kaulah wanita terbaik, sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkan rahmat pada junjungan kami, pemberi syafaat kepada umat, sebagai obat hati, sebagai penyejuk jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya li jita bil haqi, Rasulal hidayah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Yaumal wilada kal bidayah lil hidayah kal bidayah. Yaumal wilada kal bidayah lil hidayah kal bidayah lil hidayah kal bidayah. Intajid ya Taha bin nuril hidayah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Cita bidinillah jidkul al baraya, ya Habiballah, ya Habiballah.
ya dalilan nur, ya Habiballah, ya Habibal qalbi, ya khairal baraya, ya lijita bil haqi, Rasulal hidayah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Intajir ya Toha bin nuril hidayah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Cita bidinillah jidkulal baraya, ya Habiballah, ya Habiballah, ya Bashirul khair, ya Rasulullah, ya dalilan nur, ya Habiballah, ya Habibal qalbi, ya khairul baraya, ya lijita bil haqi, Rasulal hidayah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا الأيام اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن أبي طالب منكم مشدار المواهب يا ترى هل أرى لهاجب إغداكم أفضل الجلمان أفضل الجلمان يا طيبة يا طيبة يا دوا الأيام اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا أسرادي الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة يا طيبة يا دوا الأيام اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا الأيام اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya dhimal jah alaika salawatullah abdum bil bab yartaji latmal a'da jud bil jawab marhaban qad qabbalna
في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله
عزيز